te Joe tuheane itio uko na familia yako niko na mtu na Madam Ann hapa na Shei. So wena familia yako nidi na Madam Ann na Shei. Madam Ann si kuna mtoto pia iti tiraheana story kana ne ngire oheane kagire sawa no go ahead. Okay no so waikana na Wajirũ waya waku abotho ndike muci waku tonda igwa thaici wina gitagathago juzi ronete Wajirũ waya emuri igwa kinegena kuuru muno nukumira gwaku ndoithiritie achana mambo yetu sisi tuko salama Madam Ann anipenda na shukuru wewe ujali pesa sisi kuna pesa okay I mean kuna Madam Ann pesa Madam Ann okay si unanipenda asanti tusimpigie nani bote hata achana na okay kaerare gakuhurirwo niki twaro ni Mr. Nyonjoro tutikamuhure lakini shugulike na maundu make magwake muci ndakwa mundu mwega bende ndie kurehera ndakwa mundu mwega ucio mundu wa muno kora mwana kuhirio kora bote ndirageria kurikana mwenye ule wakuhoyaga namba cioro-ini kuria Padas nduraririkana bote you know ni ndira confuse bote bonnet nisirathika cireka ati uwe na ndiramenya no ni sawa I think also it's okay doe bote ni ule boyfriend amejaza mwenye akona ka pro box kaze ka pro box ya kuuru indetera hoya namba kukioro ucio wa muno ukora ndukanatikira muhutania nake handu kana mukorofane aguo mtu mundu mwega just believe me okay ni uri urarekereirio njera juzi ucio kwira aturite njera aturite njera miaka yake otharaikira andu ngikienda utuka involved na mundu anakorona ajira onawe never allow